Jumat hari ini kita akan menyaksikan saudari kita akan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai resmi memeluk agama Islam. Ikuti sesudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, coba diulang ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar